Hello nungsijaraba ege subscribers sing amadi viewer khudingmapu bishesorna channel sida taramna okjabalona kurumjari thumbnail dagi amdi title dagi khamgiram lagani ngasi aina tawjagadaruse mobile unboxing and review ni aina ngasi pujarliba phone ase ahongmani atangba natte myam aina ngasi phone sigi specification magi details review tawjar ko matamda shoigiba langiba chetana ndauba yawba kudimak isi nausina ngakpiu haiba famse thamjari aduda hojik unboxing horse ngasina putuna lakjariba device ase Realme C33 ko myam Realme C33 se tare magi brand leire aduga most trusted technology brand and matakta masma ire manungda kari kari yaurige to myam yengminarse safety guide nam leire aduga amasina quick guide smana my documentation leire aduga magi back cover yawbrengsi back cover yawkre aduga ejector tool chele sim ejector tool mi chele the my color se myam sinau sing my color variant ji ahum ni ko sandy gold haiba ma aduga aqua blue haiba ma night sea haiba ma ga adu ngasi ai ko tele se myam night sea ni ko night sea ko black haiba tare ko myam device se site ta thamjare aduga manunda kari kari yaurige adum ka yingse leire 10 watt ki adapter di ko charging adapter 10 watt ki am yaure aduga USB to micro cable am yaure box documentation charger ke accessory punamak site thamgra se aduga hojik device ki matang la ase yeng de am fajare phone se ahong phone ga mandre premium look budget device hai jaba tare yam thin fajare maning se glass ka malaga tawi se myam maning glass tin ate ko polycarbon ani plastic ni glass na te to frame sisu plastic ni device ki weight se arumba se 187 gram the body dimension na 164.2 into 75.7 into 8.3 mm device ki som side sita se sim tray aure no to yenga se sim kaya apa ya bano kamai to bano ha yenga se mem मैम सिम अनि मेमोरी कार्ड अमा को सिम अनि मेमोरी कार्ड अमा हाप यारे मैम डिवाइस की बटन साइड त यारो से 3.5 की 3.5 mm जैक यारे माइक माइक्रो चार्जिंग पोर्ट यारे स्पीकर ग्रिल यारे अदुगा सोम साइड त लेरिसिना पावर बटन लेरे पावर बटन लेरे अदुगा वॉल्यूम अप डाउन लेरे सिदा पावर बटन प्लस fingerprint sensors oidoni ko
side mounted fingerprint ko mai adum fast oi 6.5 ki IPS LCD display ni 400 nits ki brightness ni 60 Hz ki normal refresh rate screen ni aduga 120 Hz ki touch sampling rate display se smoothly sali 88.7% screen to body ratio ni ko mai ja chin si kitang chaw ko mem chin ni sarus kitang chaw ya aduga bezel bu dem yare side bezel se dem yare brightness of the ngale outdoor da yeng ba fajan urni 720 into 1600 pixel 270 ppi density तो मैं कैमरा में बताऊँ दा हाइजर गदी माय सेल्फी कैमरा से 5 मेगापिक्सल की f2.2 मेन कैमरा दा और से 50 मेगापिक्सल की वाइड कैमरा अदुगा 0.3 MP f2.8 डेप्थ सेंसर कैमरा अमगा डुअल कैमरा अदुगा LED फ्लैश अम ले साइड वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 fps दा वीडियो रिकॉर्डिंग तो याई मागी नेटवर्क से GSM SSPA LTE 4G band technology निको मागी प्लेटफॉर्म हाइजे बता रहा कदी OS Android 12 Realme UIS चिपसेट ना Unisoc Tiger T612 12nm octa-core 2x1.8 GHz Cortex A75 and 6x1.8 GHz Cortex A55 adum power phone ko mai ahoma phone da adum afo phone em battery matang haizer gadi 5000 mAh battery ni chaw ko battery su ana ado gaming gi damak tadi isam samba light gaming sing adum to bu yagani aduga graphic wang ba game sing PUBG gumba BGMI gumba di low setting na tradi sana nungai roi aduna gaming gi matang tadi device ase recommend tau zeroi device ase gi price gi matang tadi variant ani lei 3GB RAM 32GB storage oi ba ma aduga 4GB RAM 64GB storage oi ba ma 3GB 32 aduna 8999 hoje online price lei aduga 4GB 64 aduna 9999